Ki khubor ka Batesi TV. Ka umdi basnyambak penjaslian. Rupa Premium Meghalaya. Sophistication meets style. The stylish trendsetter Tata Curve SUV is in town. India's first coupe SUV is now in Shillong. Ka Khasi Students Union hagalai pau tarik unai wing arajar arpusau kala berngem ban penherkrat ya ki katto ka nitali ki bank bat ki office ki badon hamau kerwat namar bakim shimla buram satya ya ka sngi barakhe ya ka ngap sings am day haba kran shakilat patai kubor usamla plus bor kharja arin secretary jongga KSU mau kerwat circle ulaong balada gini ki office bat ki bank kim buram ya ka ni ka sngi kalabha ya kini ki office bakin rakno nagane ke district. Haga juga por ke senggala kentu ya barok ki office bat ki bank. Bakin ya snok tilang kenang bakane ke sengi rakie yo ngap sings em kan long ke job. Kumba ni ya barok ki office sarkar ni office ki bedon ke jeng sarkar atin ki ni sini ki sini terpang jeng jeng ki kang kedat sangat terekam ki kepat bagi kentu bagi mahamro kini ki bang ba kecim ya kejuk kajing kit klik di kecim ya kejuk ka bentar ke bakir ki dan le buram ya kini ki terpang jaga jaga senang ba kamu tak meriang ki try jong ketukasi jong kanu si terpang tapi kelak bendai ke singkut senam kelak bendai ke satu musim ni kelak bendai kilo kini ki senang dan tak ki kenang ke kajing kemau buram juga ya mungkin di sini juga jadi kalau kebayat bejar ke distrik dah jelai kupau jeng sosek der kat bagai jeng bom buram juga katu kena bang apa kena distrik iksi kepang jeng jadi bener kejongi yang takas debro nak lian cuy kisiu muka sekal juga teb bagi dan katu kena bang bom semla buram ya kena kisi kepang jeng sop sim bakrau jadi hima maram dan nak lian cuy kesang takas step nilai ban kang kadap nak katu bang barok ketubro kena ke post face nak mukruat bar ka kubor ka bagi ko ban aj kin ki bang banang ni shikmat tindai ban persa dai ki ban buram mixi ka pang jong jai pun oi dai lada kin ko ban buram lekin buram lam ya kin kin ki si ka pang jong jai pun ka bhai ki bikin kin rakno wa di ki bang jo ki na ko kan di distrik jong